Hapa nasılsın? İyi güzel. Sofayı neden mi? Yani. Israeli kule jangwani, ilikuwa shida nyingi na taabu, walitaka kurudi Misri kwenye utumwa. Safari ya wana wa Israeli kule jangwani, ilikuwa shida nyingi na taabu, walitaka kurudi Misri kwenye utumwa. Walimlilia Musa kilio kikuu, mwisho wa safari yao walifika wachache, na kwa imani Yoshua na Kalebu ndio waliingia nchi ya ahadi. Tunataka nyama, tunataka nyama, tunataka nyama, Musa tupe nyama, tunataka maji, tunataka maji, tunataka maji, Musa tupe maji, tunaona njaa, tunaona njaa, tunaona njaa, Musa tumejaa. Kumsikiliza Mungu, wana wa Israeli wengi hawakuweza kufika Kanaani, walitaka kurudi Misri kwenye utumwa. Kumsikiliza Mungu, wana wa Israeli wengi hawakuweza kufika Kanaani, walitaka kurudi Misri kwenye utumwa. Walimlilia Musa kilio kikuu, mwisho wa safari yao walifika wachache, na kwa imani Yoshua na Kalebu ndio waliingia nchi ya ahadi. Tunataka nyama, tunataka nyama, tunataka nyama, Musa tupe nyama, tunataka maji, tunataka maji, tunataka maji, Musa tupe maji, tunaona njaa, tunaona njaa, tunaona njaa, Musa tuna njaa. Itatufanya tusiweze kufika Kanaani mbinguni. Mpe Yesu moyo wako leo, muda waisha. Tamaa ya vitu vya dunia itatufanya tusiweze kufika Kanaani mbinguni. Mpe Yesu moyo wako leo, muda waisha.
wamefika wachache, na kwa imani Yoshua na Kalebu ndio waliingia nchi ya ahadi. Tunataka nyama, tunataka nyama, tunataka nyama, Musa tupe nyama. Tunataka maji, tunataka maji, tunataka maji, Musa tupe maji. Tunaona njaa, tunaona njaa, tunaona njaa, Musa tupe njaa.